چیزی که در اینجا مشاهده می شود این است خون سیاحان خارجی است که در این راه ریخته است. عین حال ما در مکان قرار داریم که از شهرک ناحیه دنغره 2 کیلومتر دوری دارد. این واقعیت در این مکان رخ داده است. شاهدان حادثه نیز میگویند که ماشین از طرف دوشنبه یعنی از سوی شهر نورک به این طرف آمده سیاحان خارجی را که از سوی شهر کلاب شهرک دنغره به سوی دوشنبه رهسپار بودند آنها را در همین مکان زیر کرده است. یعنی بسیاری از سیاحان خارجی در این مکان غلطیدند و آنها را بیشتر ساکنان تا آمدن طبیبان و مقامات انتظامی در این مکان کمک اولیه خود را رساندند. تمام شخصیت‌هایی که در راه همین حادثه روی داده است همه داروخانه را ورود گرداندند. 4 نفر جسد، 2 نفر دیگرش تравма гирифтагияну зинда, чанд осеб, як чанд ҷои тан лаб хӯрдагӣ. Просто лаб хӯрдагӣ? Хай ва ашёи нуктес қатъи будааст ё ки ашёи нуктес. Ҳамин саҳар мо 2 нафари зиндаро бо мошини реанимобил гирифта Душанбе равон кардем бо маслиҳати пешакӣ. 4 ҷасаде ки буд шав мақомотои қудратӣ кор кардан қатишон ва саҳар қати ин 4 ҷасада мо Душанбе интиқол аллакай маълумотро тариқи шӯъбаи кораи дохилӣ амнияти шаҳри норак гирифта истодаем, лекин маълумоти дақиқ ҳозир нест. дар ҳақиқат мо муайян кардем ки оилаи Юсуповҳо, акаву додарҳо дар ҳамин шаҳри норак истиқомат мекарданд. модаршон аллакай Юсупова Наводбегим, муаллимаи мактаби рақами 5. Муаллима як вақт директори мактабам кор карда буд.